Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Musidɓe julɓe, min salmini on salminago islam ɗum ko assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aray ko woni yewtude on ha joni ko Elhaji Ceerno Amadou Sow hiɗen yewtude fi tugale islam ɗen joyi. Haray hiɗen ka hajju en yewti fi farillaji hajju ɗin, en yewti farilla arano on ɗum ko annuye on ƴettugol ihram on, en yewti fi farilla ɗimmon ɗum ko tawwafu on, en yewti sartiji tawwafu on, en yewti sunnaji tawwafu on, en yewti neediji waɗeteɗi e tawwafu on. Hari ɗen fuɗɗi yewtugol fi faljereji yoga e faljereji ɗi tawata yoga e julɓe go yawɓe hajju ma umra hino falja e majji. Haray hiɗen ka faljere ɗe tawata yoga e maɓɓe no falja e juulugol rakatay tawwafu, rakaaji ɗiɗi waɗeteɗi ɗin ka tawwaf e kasetu min jeega ɓunkun. Haray ɗe darɗe ɗiɗi waɗeteɗe juuleteɗe ɓaawo wanga gongol yoga e yawɓe hajju ma umra. Haray ɓe fellitay wonde ɗen beesi ko ɓaawo magamon tigi juula. Joni noon si tawi ko fewndo sa'i suumaye ma hajju, haray yimɓe ɓen no ɗuuɗi ɗiƴo on no ɗuuɗi, ɓe ara ɓe daro ɗon ɓe haɓɓito ɓe juulay ɗen ɗon ɗiɗi, ɓe haɗa yimɓe ɓen waawugol wanga gongol e hoore no newi, ɓe lorra hoore maɓɓe, woɓɓe aray no rewa e hoore maɓɓe no yaaɓa ɓe lorra yimɓe wangotoɓe ɓen kadi sabu ɓe haɗay wangagol timmugol ngol hara yimɓe ɓen hino tampi e muɗum. Joni noon juulirde nden ko yaajunde, haton jina wi'ugol beesi ko ɗon dari no juula. Amma si tawi o tigi juuli e seri ndiɗo, o tigi huli Allah yankinike juuli darɗe ɗen ɗiɗi, haray ko ɗum ɗon woni ko mo haray ɗum ɗa ko oti lorro o lorra yimɓe ɓen, julɓe ɓen no foti woɗɗitade ɗum, sabu a yiyay woɓɓe no ari no dari hino piya yimɓe ɓen e wanga gongol, sabu hiɓe faala darade haɗa wangotoɓe ɓen fiyo yimɓe maɓɓe ɓen juuluɗe darɗe ɗo ɗiɗi. Haray ɗum ɗon dagaki, haray islam on newna fi muɗum. Sen iwi ɗon en aray yewten fi farilla tammo on, farilla hajju tammo on, ɗum ko yahugol hakkunde safa e marwa. Yahugol hakkunde safa e marwa oti ya fuɗɗora safa yaha ha hewtoya marwa wi'a go'o, iwta marwa arta ha hewta safa wi'a ɗiɗi, o jokkira non ha o timmina laabi jeeɗiɗi, haray mo wondi e annuye rewgol Allah. ɗum ɗo kadi ko farilla mo Allahu on farli, no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam farli. Allahu subhanahu wa ta'ala o dalika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe maaki is'aw fa inna Allaha kataba alaykum sa'ya. Allah on daali ande dey safa e marwa ko jeeya ɗum e mandeji dewal Allah. Kala on hajjoyɗo ka suudu kaaba ma waɗoyɗo umra, haray Allah alaayo o yahu o wango hakkunde ɗiɗo ɗiɗi. Kala on gattuɗo waɗi moƴƴere ɓeyditi ɗon kadi haray andu Allah on ko yettiniɗo anduɗo kala hunde. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe maaki yahe hakkunde safa e marwa, ande Allah on farli yahugol ngol hakkunde safa e marwa e dow moɗon. Yahugol safa e marwa noon kañum kadi no mari sartiji, no mari sunnaji, no mari neediji. Amma sartiji ɗin gogo on ko annuye golle dewal on fuu ko annuye on fuɗɗorte. Ɓayno laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki innamal a'malu binniyat. Ɗimmum ɗum oti koyo rewnidir hakkunde wanga gongol ka suudu kaaba e yahugol ngol hakkunde safa e marwa. Wona yoti wango ha gayna yaha ka muɗum ma yalta ɗaɓɓa golle ko gollata ho seeɗa si arta non yaha safa e marwa, ɗum ɗon haray hana. Goti hikkidir wanga gongol, adora kadi wanga gongol si hikka ɗon non yahugol hakkunde safa e marwa on. Si yoti gayni ɗum ɗon koyo otigi jokkidir wanga jindugol ngol kadi hakkunde safa e marwa on, jokkidira yahalle ɗen jeeɗiɗi. Hara si tawi wona lorra mo tawata ko wa'uɗo wano julde nden kali haɗi o timmingol makko, hara kusuri mo jokkidiri o fuɗɗo o yaha ha o gayna. Amma si julde nden noddinanama ma darnanama, haray o juulay taho ha o gayna, si o jokkita yahugol ngol
haray ɗum ɗon bonnata yahugol makko hakkunde safa e marwa on. No woodi sunnaji kadi hakkunde yahugol sunnaji yahugol hakkunde safa e marwa on. Gogo on ko gundugol yaha henya hakkunde alamaji haakoji ɗiɗi wonɗi ka reedu pellum ɓattikun safa. ɗon haray worɓe taaƙanaaɓe gundugol yaha heña ɓen hiɓe yamiraayo ɓe gundu hakkunde ɗin ɗon ɓe gunda heña. Amma worɓe ɓe taaƙanaaka gundugol ɓen ma rewɓe ɓen ɓeeɗo ɓe yamiraaka gundugol ɗon. No jeyaa e sunnaaji ɗin kadi du'agol safa du'o marwa du'o hakkunde majji ɗiɗi kadi nde hino yaha haray mo yaha mo du'o himo janga ayeje qur'ani mo janga sunnaji nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam o du'o hakkunde muɗum o jokkindira hakkunde wanga gongol kadi no wirno ɗen non e yahu gongol safa e marwa on. Haray ɗiɗo ko sunnaji andaɗi hakku fillaɗi morde nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam. No woodi neediji kadi neediji ɗin koyon taw hara yahowo hakkunde safa e marwa on ko laaɓuɗo himo wondi e salligi. Hara ko seppowo kadi si tawi himo waawi seppude amma si o waawata seppude haray puuspuuso no woodi kaɓe waawata ɓen puuse. O ɗuɗɗina jantagol inde Allah o ɗuɗɗina du'a o ɗuɗɗina jangugol ayeje qur'an e hadisaji nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam. O haɗa ɗengal makko ngal e wolugol kala haala adday ka junubi. Hara o lorraali hay e gooto e yahooɓe ɓen hakkunde safa e marwa ma taƴitooɓe ɓen hara no naatude ka juulirde o lorrira ɓe konngol maasina ɗum kuugal haray ɗum ɗo fuu haana. O laato kadi ko hulɗo Allahu on e golle makko ɗen hara ko haton jinɗo e yaafuye Allahu on e peewal Allahu ngal hara himo gollude ɗe golle ɗe tawata Allah on tigi holli wonde ko golle jeyaaɗe e dewal makko. Yoga e faljireeji non haray woɓɓe e yahooɓe hakkunde safa e marwa ɓen haray woɓɓe maɓɓe no waɗa ay woɓɓe hara haysi ko nayeeɓe ma haysi ko rewɓe hara hiɓe doga tum hara woɓɓe wuri na hay dogugol tum hakkunde alamaji haakoji ɗin ɗiɗi waɗaɗi ɗon ka gunde woɓɓe haray no doga tum ɓe doga iw safa ha marwa to haray ɓe doga. Harayle sayyidina Abdullah ibn Umar o maaki radiyallahu anhu laysa lan nisa'i ramlun bil bayti wala bayna safa wal marwa. O wi'i laataaki no fawi suddiɓe ɓen dogugol ka suudu kaaba laataaki no fawi ɓe dogugol kadi hakkunde safa e marwa haray o tigi koyo wattan yili o gera o anda ko honɗum islam yamirimo yo o waɗu o warra non fii yo heɓu baraji ɗin haray ko ɗum ɓuri moƴƴude. Sen yiwi ɗon en aray farilla nayaɓo on ka hajju farilla nayaɓo on ka hajju ko daroyagol arafa. Daroyagol arafa non ko yo ootigi hewtu arafa wona e arafa on nyande jeenayi donkin hara himo anni hajjugol ngol nyande jeenayi donkin on iwka fajiri feeri ɗon ha nyande fajiri sappo on feeri hakkunde ɗon hara o hewti arafa ɗum ɗon o kontete daroyiɗo arafa haray mo wondi e anni e hajju haray ko ɗum ɗo ko farilla. Amma non sunna on haray ko sunnaji daroyagol hajju on hino woodi ton. Gogo nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki alhajju arafa ɓe maaki hajju on dey ko arafa daroyagol arafa mo yahaali arafa wonande wi'uɗo no yahi hajju haray hajju makko on timmaali ka sariya e nden hitaande ɗon. Haray arafa on kadi noon daroyagol arafa on no mari waajibiji no mari sunnaji no mari neediji wona fuɗɗorno ɗen noon ka fuɗɗode hiɗen jokkiri noon. Waajibiji daroyagol ngol ko hewtoygol arafa nyande jeenayi donkin ɓaawo dirtugol naange ngen o tigi wona ɗon haa naange ngen muta si o iwa ɗon o yiilo o arta Muzdalifa. O tigi iwa arta kadi Muzdalifa waala Muzdalifa ɗon si o tigi hewti Muzdalifa o tigi waala ɗon haa bimbi nyande sappo on o tigi iwa Muzdalifa ara Mina. Si o tiwi ɗon kadi ari Mina haray bugagol jamratul aqaba njano on nyande sappo donkin ɗum kadi ko waajibi jeyaɗo e waajibiji arafa ɗin.
si woti gayni buga gongol o tigi fembo ma mekko si woti gayni ɗum ɗon kadi o tigi waala mina ɗon balɗe tati ma sina ɗum balɗe ɗiɗi nyande sappo on o tigi waala ɗon 11 on o tigi waala ɗon nyande 12 hara himo waawi hotude makka himo waawi waalde ɗon kadi nyande 13 on ɗum ɗo ko waajibi waalugol mina on e jeyaɗo e waajibiji daroyagol arafa on no jeya e waajibiji daroyagol arafa on kadi bugagol jamaraji ɗin tati nyande 11 e nyande 12 e nyande 13 nyande 11 on o tigi acci ha nange ngen towange dirta o tigi bugoyo ɗon jamaraji ɗin ko non kadi nyande 12 ma 13 haray ɗum ɗo fof ko jeya ɗum e waajibiji ɗin haray ɗiɗo ko waajibiji jeego o linteteɗi e waajibiji arafa ɗin argol hewto e arafa waalugol musdalifa bugagol jamara njano on fembagol ma mekko waalugol mina balɗe tati kanyumma e bugagol jamaraji ɗin e nder ɗen balɗe tati ɗon siwti arti nyande ɗiɗi kadi haray hino hawri ɗum ɗo fuu dalil muɗum ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki li ta'khudhu anni manasikakum rawahu l'imam muslim ƴette e juuɗe an dewal moɗon hajju on si wi ɗon haray e daroyagol arafa on kadi hino mari sunnaji yowitiɗe e daroyagol arafa on go'o on ko yaltugol yaha mina nyande 7 donkin o tigi waala mina ɗon go'o on o juula ɗon fana o juula ɗon alansara o juula ɗon futuro o juula ɗon geeƴe o juula ɗon subaka nyande 9 on si o iwa mina o yaha arafa hewtoygol makko nyande 9 on e nder leydi arafa ndin tigi so yahi o hewtoyi ɗon o wona arafa ɗon o juula ɗon fana e alansara ka waɓutu fana o hawtita ɗi ɗiɗi o uyita noddinandu wotoru darnaali ɗiɗi si ɗum ɗon feƴƴi o wona ɗon ha nange ngen muta o iwa ɗon o arta ha musdalifa so hewti musdalifa o juula ɗon futuro e geeƴe o hawtita o hawtita o noddinandu wotoru darnaali ɗiɗi kadi wano o warruno noon e arafat hawtitande waɗande arafat nden ma waɗatende arafat nden karama ko ɓen no wi'a ɗum ko jam'u takdim hawtitugol adintina juula fana on e alansara on fewndo waɓutu fana on hawtitande waɗetende musdalifa nden karama ko ɓen no wi'a ɗum jam'u ta'khir hawtitande nennitande ɗum ko juulugol futuro on e geeƴe on fewndo sa'i geeƴe on o tigi du'o kadi ka mash'aril haram ɗon ɗum ko musdalifa o tigi toro allahu ɗon ko heewi si o tigi wi ɗon kadi o tigi yaha nyande 10 on nyande iidi on si tawi mo mari feere o immo o yaha o wangoyo farilla on ka suudu kaaba o arta mina si tawi himo mari feere muɗum si o mara feere muɗum haray himo waawi habbade ha nyande bimbi nden nyande ma bimbiti nden nyande ma nyande o iwi mina o arti makka o yaha o wangoyo ko woni tun ko hajju on sellata fannimi wangande nden ɗon wangoyaka sabu en ɗum ɗon ko farilla jeyaɗo e farillaji hajju ɗin si wi ɗon kadi haray ko neediji yowitiɗi e daroyagol arafa ɗin gogo on lootanagol daroyagol arafa wonande on waawɗo haray ko jeyaɗum e sariya no newna wonande on wawɗo woni gorko woni debbo on no fiili o fiilaki fof no newna ko sunna wonande on wawɗo daroyagol nokku kanulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam darino ɗon wonande on waawɗo ɗum kadi ka fetere ka ley pellum woɓɓe wi'a pellum kun jabal rahma si tawi noon o tigi waawata haray o tigi ɗaɓɓiraka ɗum tentinin fewndo sa'i ɗo haray werdeji ɗin no senda haray si tawi ko taa kanjo himo andi himo waawi yahude o ara himo newnana si o waawata haray ko luttugol ka werde makko ɗon o toroɗon Allah o waɗa ɗon dewal makko ngal ko ɗum ɗon islamon yamiri sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki waqaftuha huna wa arafat kulluha mawqif min mi darike ɗo kono aynde arafa nden fuu ko nokku darorde
oti janto inde Allah kadi o ɗuɗɗina du'aji ɗin o fewta qibla on o fewta suudu kaaba ndun o ɗuɗɗina du'aji ɗin haray ɗum ɗon kadi ko neediji teddinaɗi ɗi tawata islam no yamiri o hebbina jantagol labbayka allahumma labbayka on o janto iwgol mina o yahugol arafa o janto iwgol arafa arta muzdalifa o janto iwgol muzdalifa arta mina ɗum ɗo fuu himo yamirayo janto haa say o bugi jamratul aqaba jamara njana on o bugi ɗon kaaƴe ɗen jeɗɗi si o accita ɗum ɗon haray himo no jeya e neediji kadi hoccugol kaaƴe jeeɗiɗi muzdalifa say o tigi waalata ɗon oti hocca ɗon kaaƴe jeeɗɗiɗe o bugoytoɗen jamratul aqaba njana on haray simo waawi ɗum ɗon ko needi haray hino moƴƴi kono noon mo hocci kaaƴe ɗen nokkugo kadi ella alaa e muɗum haray nokkeeli ɗin fuu kaaƴe ɗen no hocce ko woni tun hayre nden si nde ƴettama nde bugaama jamararu ndun haray dagata ko ƴettugol nden hayre ɗon hannde kadi wiyano bugitaade laawol ɗimmol haray hajjunkeejo on kadi yo o wi'u allahu akbar ma bismillahi allahu akbar saanga kala hayre nde o bugoto jamraru ndun ɗum ɗon kadi ko sunna ko needi moƴƴiri islam on no yamiri haray ella alaa e muɗum haray si tawi ɗum ɗon kadi gasi si o bugike jamra tosoko on e hakkundejo on haray himo newnana daragol ɗon o du'o si tawi yimɓe ɗuuɗa si tawi no newi daragol toro Allah amma noon si tawi yimɓe ɓen no ɗuuɗi hara si o darike ɗon no gasa guwere goo aray liɓamo ma naɓoramo lorramo ma kanko o lorra luttuɓe ɓen haray on sahi ɗum ɗon dagotako haray no jeya e du'aji ɗi no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'otono du'orayno ɓe makayno allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran allah mi torike ma waɗu o hajju ɗo hajju ɗiggaɗo e muɗum mi mana mo tawata hajju ɗon huwi ko yamira acci ko haɗa o waɗanamen yaadu ndun yaadu yettiniindu waɗanamen junubaji yaafaɗi haray no woodi noon e nooneji e faljereji goo kadi ko yoga e yahuɓe daroygol arafa on ɓe faljata e muɗum haray ko wattangol yili moƴƴa gogo on yoga e yahuɓe hajjuɓen si ɓe yahi arafa ɓe yaha ka takko keerol naatugol arafa ɓe wona ɗon ɓe moƴƴina ɗon togohoye maɓɓe imma ɗaɓɓugol ɗowdi masina ɗum wi'ugol hiɓe huli ɓiƴo on hara ɓe naatali e nder aynde arafa nden ɓe yaha ɓe nyalla ɗon ɓe wona ɗon haa kiikiiɗe ɓe arta musdalifa ɓeeɗo hewtoyaali arafa mo hewtoyaali arafa noon haray o acci farilla mo acci farilla on haray hajju makko on boni iɗen anndi no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alhajju arafa jooni noon hajju on ko mo hewtoyi arafa amma mo hewtoyaali arafa haray on ɗon kontataake hajjoyɗo ka sari'a woɓɓe kadi hara hiɓe waawi wongol ton haa naangen muta ella o alaa ɓe iwa ton ade naange ngen mutude ɓe inna ɓe hula ɓiƴo on ɓe inna yo ɓe artu law ɗum ɗon kadi ko faljere wonande wawɗo mo tawata wonaa ɗoweteeɗo ko wana noon woɓɓe goo kadi a tawa hiɓe dari hiɓe fewti fello ngon hiɓe du'o ɗon hay si tawi noon wonaa qibla on ɓe fewti bimana hay si ɓe hucci qibla on hara wonaa qibla on ɓe fewti en wiino naane no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓay ɓe seenike e hajju on ɓe hewti nokku wiyeteɗo namira on ka juulirde nden darna ɗon fewndo ɗo ɓe wonno ɗon haa naangen dirti ɓe juuli fana e alansara darnandu woturu kañumma noddinandu woturu e darnaali ɗiɗi ɓe hawtiti ɓe uyiti on say ɓe seeni ɓe ka takko pellun ɗon jama on ari ɓe hutbi yimɓe ɓen ɓe tori allah on haa naangen muti ɓe arti musdalifa joni noon an sa darike ka pellun ɗon a fewti fello ngon a sikki ngon fello ɗon no nafe maahi ngo wondi e lorra haray haj ɗum ko faljere ko wattangol yili wuri ayyay woɓɓe goo no ɓiƴodira hiɓe doga hiɓe ƴawa ka hoore fello ton a tawa e wuri woɓɓe hino yana ka kaaƴe ton woɓɓe barma koyɗe muɗum helay ɗum woɓɓe wuri hay maaya e muɗum haray ɗum fof ko wattangol yili moƴƴa woɓɓe kadi si ɓe ari musdalifa ɓe waalata ɗon hara hiɓe newnina waalugol hiɓe waawi waalugol hara ella wo alaa e muɗum ɓe mara nganto sariya o
ɓe ronka waalugol ɗon. Naam, hiɗen andi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓay ɓe hewti Muzdalifa ɓe newnanno suddiɓe ronkuɓe ɓen ma mawɓe ɓen ɗon ari waali Mina. ɓe newnani woɓɓe kadi marɓe nganto ka sariya. Amma si woti mara nganto ka sariya, haray o newnanaaka ronkude waalugol Muzdalifa ɗon. Woɓɓe kadi hara hiɓe felliti hiɓe hakka haqqille maɓɓe wonde si tawi kaaƴe ɗen hoccaaka Muzdalifa ɗon haray hajji on boni. Haray ko ɗum waɗi a tawa hiɓe tampintinoɗon jemma on fuu hiɓe payto hiɓe ɗaɓɓa kaaƴe. Woɓɓe wuri rondo ɗon dongal kaaƴe, hara ngal dongal ɗon no tampina ɓe no teddi e maɓɓe no lorra ɓe. Haray kaaƴe ɗen kaɗe hocca wo hino dagi, siko Muzdalifa siko Mina sika kaɗe hocca wo, ko woni tun wona hayre bugande ha gayna hoccete bugite kadi, haray ɗum ɗon dagatako. Haray woɓɓe kadi hino sikka wonde nde ɓe ara bugo jamaraji ɗin, haray ɓe felliti mano ka haqqille maɓɓe wonde ko seytane ɓe woni e bugade. Buy e jama on wuri ananta ɓe wi'a meɗen bugoyi jamra, ɓe nanay meɗen bugoyi seytane, men fiɗi seytane. Ko ɗum waɗi woɓɓe si ɓe waɗi haqqille maɓɓe ɗen wonde ko seytanere ndum ɓe bugoto, ayyay hiɓe haaca hiɓe sonka nde ɓe bugo, ma hiɓe yenna ɓe yennude seytane, ma hiɓe hocca waadoji, ma hiɓe hocca paɗe ɓe bugo yimɓe, wonde a tawa woɓɓe no barmina yimɓe hara ko sabu miijegol maɓɓe ko seytane ɓe woni e piyude hiɓe seytinani seytane ha ɓe piya yimɓe ɓen, ɓe barmina yimɓe ɓen, ɓe heɓa junubaji e muɗum. Haray ɗum ɗon no hulɓini ko wattangol yiɗi moƴƴa. Haray seytaneru ndun alaa ɗon, julɓe ɓen yo andu wonde ko nyentingol nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe woni, wona seytane ɓe woni e bugade ɗon, ko bugagol jamara. Ko ɗum waɗi a tawa woɓɓe goo kadi no ƴetti kaaƴe ɗen fof ɓe mooɓa nde wootere, ɓe ƴetta ɗum ɓe bugo ton, ɓe enna hino mi bugani ke seytaneru ndun, e hino sende ton, mi fiɗi on sende ton. Ɗum fof ko faljere haray ko wattangol yiɗi moƴƴa e muɗum. Woɓɓe goo kadi a taway ɓe inna kamɓe hiɓe huli bugoyagol ngol ɓiƴono ton, yimɓe ɓe maayay ton, ɓe ƴetta moɓe hara hiɓe ɗaɓɓa mo ɓe nula mo ɓe junnora ko buganoyoɓe. Hara noon ɓe mara nganto sariya, ko sariya newnani ɓe yoɓe yahu yoɓe luttu hara ɓe bugoyaaki. Ɗum kadi ko wattangol yiɗi. Si tawi ko nayeejo ma ko nawnuɗo, haray no newna ma ko marɗo nganto, hara sariya on no newnani mo nganto ngon, haray no newnaka goɗɗo goo buganoyo on ɗon. Amma jooɗagol tun aama wi'a kañum ene tigi tigi on kañum wawata bugade, haray no huli kulolngol, haray ɗum ɗon newnaka ka sariya, haray ɗum ɗon ko wattangol yiɗi moƴƴa. Haray ɗiɗo ko ɗiɗo woni farillaji hajju ɗin ɗi nayi. Haray ɗiɗo hajju wo hajju hajju ngun kangu gasata e ɓaawo ɗi farillaji ɗo nayi. Anniye wondudo e ɓornagol ihram on ka miiqat, wangagol suudu ka bandum, yahugol hakkunde Safa e Marwa, kañumma e daroyagol Arafa. Ɗiɗo ko farillaji nayi ɗi tawata hajju on gasata e ɓaawo majji few. Mo hajji o gollaali ɗiɗo ma gotel e majji, haray hajju on ka sariya o newnanaakam. Haray fahin en yiltitoto fii ɗimmitugol yewtugol yimɓe ɓen fii ngol horminagol ma nooneji hajju ɗin tati. Haray ko ɓeyditugol tum ɓayen yewti fii majji ka fuɗɗode. Joni nooneji ɗin tati, noone arano on ko wiyete attamattu o bil umrati ilal hajj, dakmitorgol waɗugol umra on taho, on say noon waɗa hajju on. Dakmitagol ngol ko ɓay haray si oti ɓornike ihram on waɗi umra on ha o gayni, haray hande kadi o ɓorntoto coñci ɗin ko harmannomo naane kon fof dagitike, o dakmito ɗon ha ñande 7 o ƴetta coñci ihram ɗin o yawa golla golle hajju ɗen. Oɗo ko adorgol umra on taw ha si o gayni umra on say noon o golla golle hajju ɗen. Haray ko ɗum ɗo ko noone gooto e nooneji ɗin tati. Allah subhanahu wa ta'ala o dalika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idha raja'tum tilka 10 kamila. Kala on dakmitiɗo waɗugol umra on taho si o watti hajju on, haray no fawimo ko newi e hirsugol dammol. Kala on mo heɓali o wawali hirsugol dammol kol yo hooru ka hajju ton balɗe tati, si o hewtoyi o hoora balɗe 7, haray
ɗum ɗon timmi balɗe 10 ɗe o hoori. haray noone ɗimmo on ko hawtitugol hakkunde hajju on ko wiyete qiran kon o tigi hawtita hajju on e umra on fuu o waɗa golle goote anniye gooto oɗo so ɓornike coñci ɗin ka miiqat ihram on ka miiqat ton o aray o wango o yaha safa e marwa o ɓorno ihram makko on ha ñande 7 o ɓornomo ɗon kadi o jokka o ittatamo o jokka o golla golle hajju ɗen ha ɗe lanna o kadi no fawimo dammol so mara heɓugol feere dammol o hoora balɗe 3 ton so hewtitoyi balɗe 7 noone tammo on ko al ifradu o wi'ete ɗum ko adorgol hajju on taho si tawi o gayni golle hajju ɗen on say o waɗoya umra on non o ɓorno ihram makko on wara o wango ya safa e marwa o ɓorno ihram on ɗon ha ñande 7 o immo yaha golla golle hajju ɗen ha si ɗe gasi on say o immo yaha masjid tan'im ma masjid Aisha o ɓorno ɗon ihram makko on o ara o waɗa safa o waɗa tawaf o waɗa safa e marwa o mekko ma o fembo haray o gayni umra makko on sen gayni ɗon en yewtay fi o umra on fayda en yewtimo e nder golleji hajju ko golle ɗen ko yewtuɗen kon sabu ko woni umra ko ɓornagol ihram on ka miqat o tigi ara wango suudu kaaba ndun laabi 7 o tigi yaha hakkunde safa e marwa laabi 7 o tigi fembo ma raɓɓindino ko mekko haray ko ɗum ɗo woni golle umra ɗen kadi haray noon ko sunna wonande on faalaɗo waɗugol umra nde o loototo lootande janaba wano wi'irno ɗen noon ka aranum o tigi urno ade ɓornade coñci ihramu ɗin o tigi ɓorno o waano wudere nden o haddo nde wudere hara o ɓornaki hay hunde e coñci ñootaɗi aya woɓɓe no ɓorno ton haray ɓe watti ton silip humɓe na kamɓe ɓe yiɗa wirtagol kon haray ɓe bonni sariya ko Allah on yamiri ɓe kon ko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri ɓe kon haray ɗum dagotako rewɓe non haray ɓornoto ko yiɗi wo e coñci haray hino daganiɓe o tigi si gayni ɗum ɗon o tigi wi'a labbayka allahumma labbayka on ha no wirno ɗen non naane o ara o wango ka suudu kaaba wangalle 7 o immo wara o juula darɗe 2 ɗen fewndo ka newanimo wo juulugol ɗe hara julde nden no wondi e needi e yankinare ka nder juulirde o tigi immo ɗon o yaha safa e marwa o gayni haray wi'ino e nder juulugol ɗen darɗe 2 ɗon ko suratul kafiruna e suratul ikhlas filla wonde nulaaɗo sallallahu alaihi wasallama ɓe janngayno sanga juulugol maɓɓe safa e marwa on kadi si o yahi e yahalle 7 ɗen o fuɗɗo safa nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki fuɗɗoren ka Allahu on fuɗɗori ɗon ɗum ko fuɗɗorgol safa lanniroya marwa haray o tigi si fuɗɗike safa o yaha ha marwa o wi'a go'o o wi'a marwa o arta ha safa o wi'a 2 o tigi fembo ma mekko haray o tigi gayni golle umra on amma suddiɓe ɓen kamɓe koyoɓe mekko tun wonayoɓe fembo